بله تماشاوان هجا بریا ونوچه منوچه جوار واشاندو بو کو خوجهیا تلتمر جارا کدن و نویزگاه خوا یا انا کسی و صبا وکاد و ام خوازم بهتر بزانبن از بری خو بدم تلتمر الجمیوانی خوا برز قاسم خلیل سروک خوجهیا تلتمر یا انجمن اجتماعی یا کردی لسوریه دم باش برز قاسم پشتی 4 سال هون نویزگاه خوا جارا کدن وکن ام خوازن بزانبن کو آماده کارین کو هون خورا دکن جبو وکنا نویزگاه وا چنه دماغي باش بوقت تقود رابورتا خود بشتي 4 سالا من 70 25 مه عملي سوا وجهيات التأمر دريه مكتبافا وفي ساقه بكن مكار اللي دان بالاخوا الباجارة التأمر بكن قال لك كار هي ما قال لك كار داي برخوا بكن ان شاء الله بله و خواندنش کرا شاندیه هون که کجان عالی دزگاه ام بیژن عالین کردی پارتین کردی و آماده ببن مدعوة دريا انترنت البلاكرية لهركز بخوازة ورا دريا وفيسة بكرية كينغا ورا دريا وفيسة ما بكرية ام پیشوازی الهركز يدكن دريا ما بكرية دريا انجمانا اجتماعي كرد بكرية كيت سرچاوا بله برس قاسم جبريا چند مهان و ام زانن کو لقامش لول دیری که لحسه که نویزگاه بفرمی هاتبون وکرن یا و چما وصا درن کتیه يا ما اوفيساما بري هبو بري 4 سالا اوفيساما دريا سايجه بدا دير هاتبو قرتن اوفيساما حتى اخري بريارا من داريا قشتي انجمان اجتماعي كرد تركت يوم اوفيسي وقت للباجارات التمر اشتر بيجم حياه مشكور جي جديد مشكور مكتبه جديد حياه ما هناك او ضبطها من هناك كارجر لازم وحياه ما تشكر حياه ما مكتب يعني تو اصلا جينا هاتن بيشاوا لا اصلا جيت نبون پشتی با بریارا امین داریا گشتی انجمن اجتماعی کرد تا استانگی الپشتامت نبون تاني حياة مشغول جيه وفيسا خديت وحياة مظبطة وقتك لازم بو يعني بله باشه پشتی اون نویزگاه خوا وکن پلانین وچنه چالاکین خوا هونه چوا بردام بکن پلاني ما امكان ندوة سياسي خلكير تشيكن بتايبت او تشتغل مفاوضات كردي تشدن بنابرا انا كسي وباردين يانا كده تشدن امكاربن تشتي داويش خلكير بيجن امكاربن عليكاريه ماتيش خلكير مقدمين تشتكي برنامج كما هي امكاربن كاربكن سر يعني بله حتى چه آسته انا کسی رولا خوا لتلتمر دبینه و دناوا جواکا کردی ده لتلتمر دیاره دنگه تنهات پرسا من او بو حتى چه آسته هون جه خوا لتلتمر دگرن رولا وا دناوا جواکا کردی ده لتلتمر هناك وقت يعني وقت وزانن تلتمر باجارة كيبتوك و قال لك خلق تدانا عشوري تدانا عرب تدانا كرمانش تهنا مكاري ود خلاله وان 10 ساله به وقت جايه تلتمر امكارني قال لك يبي عندنا ملتي عرب وعشوري كرده بله گلک سپاس برز قاسم خلیل سروک خوجهیا تلتمر یا انجمن اجتماعی کردی لسوریه گلک سپاس جبو بشتر بوناته